Katkum nagilat patay kubor na po kari layatu bau Imtiaz Ahmad Magre uba arples nam kerta badi unong song jong katangmang hasau Kashmir Kulgam ubala sya keno bau layarap ikileno baniar thma hapahalgam da kaba aibam ba ai jaka sa yaki ki kubor kiloong bau langam jelopno hakawa vesau hakasi ublei kabau dang persang menpet kerat na kibor pahra Umagre ula sya tokit haki pulit agasi sai jan katkum kitolong kubor na ke NDTV Umagre ula kam bau lai jingbam Bajing kersian hikileno kibari tengen diklau jong katang mak hakasau Kashmir Kulgam. Katkum kitulong kubor balayo lum Imtiaz Ahmad Magre ula menjur banilam lenti kipulit bat kisipai sakatiga jaka ba kileno kilari tengen hendekat bau dang yalam ya kekenuhun bani trilang jong kibor pahara sakatiga jakari hakastep jong kasi ublei kensan ula mare bat ngam syapa uwa hakajing persyang menpet kerat yalade na kibor pahara. Ka video jong kanega jingja kapan ibau Magre ula pit keleng saudong kaklau syua benrensit syakawa visau kabaya kanega jingja layo benring dau drone kamera kanega day hakawa jong ka jelum ungam syapa wa bau syarokno haka jing klain bor ko kadur kapan ya u bau yale banjingi kram la ban ya ilang bai ko ka betut dan mano baya jan batu haka po bau lakiu badya ka jingja barok ko we la ring dur daka drone kamera Kitulong kupor gitu bagi bor pahra kila kentai bagi don kano ka jingle bakla bakila karpat ki breu bakim de ben priang ki jingtep ki bakla halor kata ka kam de ben keno bakla ki bor pahra na ka benta ka jingyap ka pasosi jong te breu la ong kitulong kupor susu kata ka jingja kala pen mi ka jingken tho na kinong yalam saing perthei ka mebo ba mufti mendirang ba barim ka jamu an Kashmir kala bo jingkeli halor ka jingyap jong Magre